ini sukses melesakkan gol ke gawang Bahrain dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini sekaligus menjadi satu-satunya gol kemenangan bagi timnas atas Bahrain di laga tadi malam. Gol ini juga menjadi gol kedua bagi Ole bersama timnas Indonesia dalam 2 laga yang telah ia mainkan. Ole mendedikasikan gol kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemain depan klub divisi Championship Liga Inggris, Oxford United itu menjelaskan makna selebrasi yang selalu ia lakukan usai mencetak gol yang berarti optimis dan percaya diri dalam keadaan apapun. Yeah, I told my mother every goal I make is going to be for my grandmother because she's the reason I'm here, and I know she will be really proud if she could experience all these moments. But now I think this goes also for the whole country. It's like the win means so much if you see how the people are cheering, smiling, even crying. So no, it's for the whole country. Yes, positive. Yeah, the celebration is like keep your head up. Aww. So it's to a positive message to everyone who's having like a hard time. If it's in football or in life, just keep your head up and keep on working, keep believing in yourself, and even in hard moments. So it's just a positive message for the kids, for everyone. Usai mengalahkan Bahrain di Gelora Bung Karno, Jakarta, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan cukup puas. Meskipun menurutnya timnas bisa mencetak lebih dari 1 gol. Hasil ini pun menjadi kemenangan pertama Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, dukungan puluhan ribu pendukung di GBK membuat permainan timnas berkembang. Kemenangan ini menjadi suntikan motivasi berharga untuk mengejar tiket Piala Dunia yang menyisakan 2 laga lagi, yaitu melawan Tiongkok dan Jepang. But from my point of view, this is just the beginning. Now we have more time. I know the players now even better. Looking forward, of course, already to June. So we have a little time to fix everything even better. And you know, I'm very proud of the team. They showed their heart, and they created the chances. And yeah, I see only a very bright future between everybody. Dalam sisa 2 pertandingan di kualifikasi babak ketiga grup C, timnas Indonesia membutuhkan minimal 3 poin lagi agar peluang timnas menuju Piala Dunia bisa terjaga. Tim Liputan, Kompas TV.